Rodohani akan dengan muna sa ulaw tuhot ata Jemaat ni Huriyata natuhot dohani ama atuhot dohani inang marlas ni roba ames tahun 5 sa senario di haroro nami iluga sa tikyo mulutumpe sumonon dan bui sudi akan dumata manang penerja Gereja Pentakosta Indonesia Paluledong praktiso kita ng misong sa luhog na di ba ba? Semua ni matuhog ina jadi mang semua dia benar nabuhi terpasah kami bapak atuhog di oma isod semua dalam nami mangurupi tanam muna ba las maruhan muna say lagda betuhata madihita kelas nerohan tuhog pasupasunan lagda betuhata tuhog di bapak kesehatan asabu itu agak ada namang utun adong dupe nalahong mga darajari kami akay yan ako muna mana akta na puso nito hata na adong Gereja Pentakosta Indonesia Paluledong jadi dok rohaku papasahat mate siluwata asa papasahat kami siluwa nami sumodalan nami mangurupi bapak nami sudo umat nami baik damang musik natabuhi baik inti buya ilawi Wahyu Bupati. Jadi kebetulan berhalangan kita Labuan Batu Utara, semua ini kepala desa. Jadi kami yang kepala dusun mewakili Nasida. Jadi harorong kami semua mewakili Bupati. Pinasartai mata bisa Bupati. Tu si Wahyu do pengantin. Sangkiat ma bebe keluarga Neringan Tuyulanon. Jadi
so ganti ni karangan bunga siya bumati adong di masa sila so nampro tung so pion saat tua mula semarang wale dengan tiga sa so hatapan budi madohoron asa giring menat gosta bor si kuru saya di rumah giring jalan mga popa anak dobor yung Matutu. jadi langsung mabinasaan saluhutna alai dumolo mangalaksana majuau turombongan nami saluhutna bihita horong ihula-hula asadus rohatta majalo ditaringot ulota hamima parjolo manang dus marohatta sadahata mahita raja nami iya mulai tema ala nong dus rohanami sadahata hami emang guru disok kami ngajong-jong uduran ni hula-hula muna saluhutna jadi totong tutu pabuan ang sahat kami di pogun ni alaman muna pagi don nami majo kota hula-hula di hami ima tutu dihamu pati nami alaman sahat kami di pogun ni alaman nyamang guru nanyon marmula doy na nagabi marmula do na denggan baik magodang mula-mula di hami asa sahat kami gabi jala denggan. Mahami los disia dari rohanami di son mapasahaton nami parguepir na dibuan ni akaina di bagasa pikyon sama nina tua-tua itu dohonon nami ni buat menatano liat tingkat di baino pika pasuk totong hita saluhun na mga liat asa saluhun na hita atar pasuk-pasuk pande nami baik musik na hobar.
di si buah-buahan namin nakaning di Boras bir todi gudang may tutu si butong-butong otik may sipir di todi songon nidok nina tuwe-tuwe dodohonon nami tu hamu amang boro bir mapoki bahul-bahul makasalongan bir matodi puna saluhuna hamu amang boro nami julu-julu ma nang akka pangomoan Matutu. Tintin natin paden na kolang-kolang pangarahuna otik susadia boras pirna hupasahat kami amat tade batama namang gohi pasu-pasuna sidok boti mahame amang buru Wara janami. Jojo si anusan di gokodo di jojo muna nung ngaro kami di son ima tulang muna si manulang dohot bonanyari si manulang raja namang boruna burjuna lagu nakaningan diwat na tulang muna do ima hata parwebir di pasahat kami tuha muna di bagasap patikyano asa dohonon nami ma songon nido ni na dua-dua dihamuna sa luhut na amang boru nami marga si Hoping amang boru tusong nibe parwebir na susadia na pinasahat ni hami tulang muna dohot bonanyari muna asa pirma poki bahul-bahul mapasalongan pirma to di muna sa luhut na uju-ujuma ng akka pangomoan silo poti mahami raja ni Makoro nakamuna poro di pasaha ni Parweber siyan hami tulang muna si Manulang dohot ko nanyari si Manulang silo mo natin mahami ang Makoro Yang muna sa luhut na hula-hula namin, susulong pagtuhan namin noong umungan. Raja namin, raja ni hula-hula. Namandalo pasukas pagtukas sa rin yung mga anak namin. Imaderay muna, puro muna, pangpula. Lasrohan namin raja namin. Rolohan muna, panabagtan. Ibasatan muna tuhan raja namin pagbutin. Pagbusin muna. Sa mga tamas, magtumalatan ni Matan, sulat na tuhan, magtutulong muna. Pagbutin tuhan ang kanyang namandalo pasupasok. Sa ito, Pagkirmawa, pagtagyon namin, tuloy muna nakapagpinopan, niyari maniging niya kapaspaso muna na nilawin namin sa luha. Kada namin na nilawin sa luha ng lain masang na magkamulatehon, biyaro muna na ang buong boras pin. Asa manong ka na siyang tumin na matawag ko yan. Boras mahagra na nabatin lang muna na sobrang na magdalo, matamatag ko ka niya muna bilawin lang ng naman. Kaya nila na namin, pagkas ko mo kami, alam nga do, mawas siguro mo, Roma na untuk kami, pagkakaya mo naman na sobi. Masuk namin na kami, asa Roma ay man na untuk kau. Boleh pehon pa, sa atong man na diyo, kaya mahabang na kami. Abang magsugod ka, non, puro nung damas, rombongan ng tulang. Opo, sa luhok na matay, rombongan ng kaula-hula. Ito na manong tordohan. Gabi, pati namin lalaro mahami mamohol bere ng songon ni Ketua Parawas, saya dia ketua Parawasi. sabay ma musik na hukba
Jadi semua memang guru. Kalau mulanya hata tiap kami hula-hula hapuna markas tanggang do hula-hula nami selalu huna. Bawang guru. Lakin marmula do anggap kah hula-hula guna. Anggo semua memang guru. Hata ni patulul hata ni patula saya stop ang guru. Arah tahu kamu semua dia sangat asal do kalau kumahan. Mau lihat mana aja kami bentuhan di raja. Mau lihat raja kami kan. Kalau Thomas do raja itu pogun alaman di bagas kami. Kalau masalah kami pogun alaman ni pengurus kami markas yogi. Kalau menjaga udah mulai-mulai. Hula-hula tangan dok jangan lupa kah orang hula-hula nami. Baik maju godang dia ti. Go, go.
dan hulai mahite kosonai. Isong kami, todo at hawi katulang mo isong. Gabi tu lah. Sa mga terbukir, kami inata, kami sa luhuk na. So, level 2 ha, bumabok di pasaluhan. Rimba tonton di muna, di rumah at atas. Lima tujuh ratus Kalau nabi. sa dami ito muna. Ada mata kita deh. Oh, terus marhata? Santai betul. Para kasih tangkang dong hula nami seluruh na dong perempuan. Raja ni lahula takas ko natin na manunulog kita anak nami tagabi muna buong raja na paman nami ima magdalo pa sa mga sa repair na sila sa naman talibata rin ito na uso. Isa lang raja nami nasinturuhan nami. Rohan mo ito na kami. Hula nami sa luhut na dong perempuan na ibong kamulo kami pag-working. Setiap yang tujuh raja nami tama sa mga talibata sulat na yun. Sahak may sa mga natawag mo na eh. Kung bakit kami nori pag-working sila na ako may hami. Waktu ibu naman kami dapat hami. Amin kapatid lang muna ang pagkasobi. Asal ako na wala din kami sa natay na tuwa-tuwa naman daw. Asal naman ka na sila tumatawag nyo bilang. Oras mahay kapatid lang muna ang pagkasobi na magkalo. Pagtabatang ba niya muna namin yung pagbukan na pangalan. Raja namin raja ulang. Takas ko butuhan ni Lolo ang sa limot na daw. Para ba tayo pagkailangan muna ang pagkasobi. Butuhan ni Lolo. Mamus ko ang mga isinuman. Jadi isa lagi na namin. Asaruhay man na pagpagka mo na. Tukang yun na namin. Kung mo na tiyo na mo na pasahat namin. Last ko na namin. Ora kita, ako ko tayo matulong sa mga suna. O di sa sanya na mo na tiyo na pasahat namin. Ang tali na tayo na mag-gawin pa sumasuna. Helmat itu. Asari may hami do guru nami do hela nami. Nang soni aka horong hula nami. Asari may do berena do aka ibeberena pan makahukku. Alami permusi nami. Ay malubog ang mga kartu. Si toca la vida, Marcio Rivera, ay,